copyright sembia ni ho dia na je se Kotoko 20-man squad no na mere ma tiefo mensa ka no ha echina otufo nyankopon ya adoma sa Yesu Kristo mai to so mienu no ama Abraham kese eye we no eno na broni ka se local derby inti we na ye regional derby Ashanti region team mienu e wa ha no na ye de ebe fe so ewo Abraham kese eye Nations FC versus Kwame Asante Kotoko ukuma pepa ba isamoto ye fa nkotwa loto da na eye full house omo a otete se omo pre ni nyina no na me no kase no omo ka squad no enti enyasem ketwa heavy boost for Asante Kotoko as Kwame Poku return to the squad ni nyina no me de Asia e wo fie ha information wo wiase o enti mesrew sa o ye obi a ennene o first time and was subscribe so na omo subscribe that over 16,000 am subscribe channel we utufo na akopon nya makoma so ade emam na ma me fa squad de ma me say aha na nya kasa tenten enne Kotoko 1-1 asem no mu nkyeremu no ne de ba na enne de eye squad list ne de ba nchichemu bia ne ho de a ma me mbobo squad no na me fa ma Aziz Aruna Dari zeri e ka koyese sa eba Ghana Premier League na ono ene dem Aziz Aruna Dari ena player ye freno Mohamed Kamara nso ka ho etina the decision lies on coach Abdulkarim Zito so be choose baako na the woman no ene say Abdulkarim Zito the head coach of Asante Kotoko Eddie Tudor say ono no e kon fa so selecting the players na e training grounds wa mo de bo be kon kan enye de ye keka na but de keka no nso em se sa na tie ai Philip Amo eka squad no ho Peter Amidu akwa eka squad no ho Walid name of Husseini eka squad no ho Walid name of Husseini Lord Amwa right back oka squad no ho Joseph Ablo center back oka squad no ho Albert Amo striker eka squad no ho Patrick Asiedu left back oka squad no ho Hubert Joe midfielder oka squad no ho Lord Hilary Adabo midfielder oka squad no ho Samba Onel defender center back oka squad no ho Emmanuel Entry midfielder oka squad no ho Kwame Morifin Donzo striker oka squad no ho so mabo Morifin Donzo ana Kwame Poku enso eka squad no ho Henry Ansu eka squad no ho Henry Ansu eka squad no ho oye defender Kwame Hamzata there be Kobna Hamzata eka squad no Kobna Musa Hamzata asem ena make eka squad no ho oye defender ena Francis Akwa onso defender eka squad no Francis Akwa defender squad no Set Kwaku Set Kwadwo eka squad no ena Inusa Adams eka squad no eka squad no yes ayi are returning to the squad the new right back Shaibu Abubakar aba oka squad no Saka Dauda no on shada anya fit sa ne mum no yede na ka ho not the 21 squad but the traveling team I don't know nchemu kakra e wo ha mere epia e wo super no so it is Asante Kotoko squad against Nations FC in the crucial game me ntieri an sha na zo ze echina na e ba so Saturday Saturday I mean check him out biom Kotoko versus Nations FC Saturday Kotoko Nations Saturday my main time no emma time no non miensa Saturday October 11 3 p.m. Dr. Kwame J Sports Complex Abraham Kese